Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya Sopo. Terima kasih. Asik. Cicing kapur mata batu cempana. Lanjut musik. Kung ni sa dingon ro nero gue nasing labu nasi. Pidik gagi ta eh. Kakak pala icik si ro. Siapa sih dia? Gue tala aja koi. Ah, dia cedik bukan ni tak? Deh. Betul sampai gue. Hai. Cocok nih. Pasti kapal leceh. Pak biasa sebelah ke rumah. Bagaimana leceh kor? Sini. Cocok nih. Ha. Betul nasang bonasa eh. Kau yang na. Sampai ganti deh. Corona buke sih cara gitu. Kau ini buke. Ngerti magalo sih produksi na kotaku. Giro di. Buka pa yawan na batu eh. Ah, ginapigaw ya man. Ang kabato na balik. Macarangi. Hoy! Ah, gila carangi ay. Gila-gila psycho. Iko ko pa ito lah. Wah, sa to na punguninan ako eh. Onro na pipota eh. Pati ang carangi. Ah, kamala ko eh. Manang kabato lopo agad manang mobileng kang eh. Iko to aga malak ko eh. Ay. Tapi bisa. Pasti lo to ko batu. Wah. Ang kabato-bato aga. Lalap ko kayo sa lo kamala sa Rico. Hindi ko miha. Aga malalo ka buleng ka manang ibato lopo eh. Ko ito lah eh. Kan, daripada kau ni bonasa to. Kadai. Kalau ko batu-batu kebala. Maliwaki ko yan we. Wah eh. Kato nak mai. Ada daan ng abu nasa mo teperi. Carangi. Ako ada daan abu nasa teperi. Namanya gue leceh mana tu nataro. Ke? Sinama ko to pe leceh eh gue pa. Perasa biasa ke rumah ni. Dongo pa ha. Minsan ito abu nasa ako lalas sa na din ang pakilo. Meke eh. Pero si ka to pe aro na anak ro. Weh. Hai, ikaw man ibawa. Umalay to ako ya. Tay.
Nenek asing bahagia itu sederhana. Cukup makan doko-doko uti dan segelas tero. Hidup pun jadi tenang. Asik. Pak. Asik. Asik. Pak. Ih, doko-doko uti. Wais, makanan favoritku sih senyar. Mau tidak mau, Abu Nasa harus beraksi ya. Wah, lunrak nah. Gua kabak batu setengah kalau kune. Olau. Magan ulo. Di narita. De madelo anda doko-doko utin nu. Aga pa ngala ka koy ko. De pakohe. Ika cicing runtu. Pacicin nu. Kahe. Ya gurun ya. Komisi tak runtu. Iya. Aku cari tanah lah. Kau kali cari tanah toh? Ya ikan. Untuk kak kau wala lengi. Untuk ku joka. Joka engkau tu kerumah popo cempa. Kan joka kak kerok joka kak toh. Joka kak. Engkau minta sesuatu. Iya. Mak doko-doko ya. Pak kulit mak doko nah. Iya. Kan runtuh nih, penasaran kak? Toh? Penasaran kak? Buka nih. Buka ya. Ish, ternyata doko-doko. Ternyata cicing isan nah. Kau nih roh, kita kayak nih. Sempat misalnya tuh batu-batu Ulau cuk nih. Pak. Ay, tama tua ya. Iya kira-kira pun aku kampungnya, bapak ke tuh. Iya di. Kira-kira ngerang-ngerang kayak nah. Nah. Pura musik di bapak kayak cici pakai tuh. Dia bisa ngilang. Di using. Berarti dia bisa nih. Perjuangan sama aku tanah koi kok. Kasih Tony misa. Kasih parewa kang ini. Oke pena. Kasih punana. Sapa ame punane. Oke? Iya baik. Kas kiro. Yang penting Yaki. yang penting Yaki. mantap. Mantap. Oke nah. Jadi kau dadah. Oke. Pak. Iya guna se. Ih. Kau namanya bonus saya sama. Pak. Kau banyak. Maga ko. Kilo kay ko. Bro, 3 kilo ko. Iga pa Usuro ka sa pabatu-batu krumili ko goy nande gaga bale mo. Oh, yaron niyo pa wako. Kalawe. Si pakenet batu-batu Magay. Urewala. Pantaji cici makoko. Aga masuk ner. Sebenarnya bro, jaro sabar. Ya kita
Maet. Tunggu dulu. Kalau kemapun na ya batu harus engkau imbalana bro pada cerita na cening-cening hati. Magai. Gampang ya. Agak kegunaan itu. Kegunaannya ya. Malenya ki. Wah. Wah. Tapi nak kuno kelo sih kak pakai timun no. Ingat ku mataku dah culiku pepe maneng. Ah ya. Jaga kak. Yang penting ada yang jelas ada. Hei. Desiro. Sempat pakai losiko. Yo nggak tes nih. Wah. Pas. Dia aku sapu. Oh, gue barang mula yang cici kue. Sapu. Tawa. Masa Tony lari ku. Bagai. Wih, taku. Ambil aja. Tahu nggak kak? Ambil. Jadi nih. Jadi nih. Aman deh nu. Yo. Oke. Oke. Pakai ces. Yang penting Yakin. makan si Cepi. Oke. 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 Aku nasi agar na kilo ka. Siapa gagak ko na tar? Kasi rasa dia ro. Pombe ko datang. Pura-pura ka di mide deh. Nih. Perlawawang. Si gagak teh si batu. Sangiro. Eh. Kapag sih takoy. Di suruh kalau kelepang. Ay, si tanga ano ka bro, sa malino. Abang. Oh, mandi deh. Kasi takoy. Berhasil kok nih. Jago na yan. Hei, dua ko, kalingay. Nakuruntum ato abu naso, aja mari nyampung. Ring bos. Doi la bebe, Kodoi bos,elo to mati ya. la bebe. Hei, dua ko ang kalingay madecengi. Yaron aku abu naso to, irunti joka, langsung misikat. Oh, tanya tuh cari-cari bos. Jelaskan Pak, ya, cari-cari mah masih sikat. Ya mas tuh naro sikat, langsung nyamba, yang pernah nyampung. Paano? Ras itu. Daripada di mati depan rasio lo. Paano? Panak. Jadi, Bos, keren bos. kan? Keren, ya biasa re, palaki ko bendungannya. Ah, daripada yang munaset lo sapa. Kuniri lampias kanyo lo. Cai ku. Sikat. Magai? Hei, mana bosmu? Tiga ke bosku ya. Kapat masalahnya aku tuna ke bendungannya. Si Bombe ke Seberu. Gamak ka na si Bombe ko pugona. Seret ka markas. Weh, berita apa jadi? Ikaw mai. Ano nga eh, pa. Iyo di, manapot di na matsupa mo juga. Tenge bos no. Dega ke bosku. Jadi aku mengaku. Gaga. Ardos, gesek. Gesek. Awa. Ini bos. Ya. Jadi kamu mengaku Gimana, Bagaimana bos? Ayo, Bay, mengaku na. Oke.
Thank you bos no. Ang kakarumay din, re. Tadi ka minta na bos ko, ro. Pokoknya Ang kakarumay din, sioi re. sioi. Ang kakarumay din, re. Gamay chan. Ya kata nih lo kata nih. Loko ka kuya, loko kuya. Kakulo. Mas. Meow. Ano na di partas yun. Ruto sige deh sa plosa ko. Elok na to, asli beli-beli lah carangi. Mana mungkin was cicin leman lanya. Seandainya cicin leman lanya, dia lah nawari ko dong. Ay. Di laset tuh. Napan rasa nak tahu eh. Mah ginasi orang iro. Oh no sih, aku mah terus ya. Bos. Ini oh. Ay polisi lari ko. Weh, dapat sakar weh. Weh. Ertos. Dapat sakar. Magilaw, kakak selamatkan ko. Agak na lagu ko. Kau kakak selamatkan ko. Dia kan penyelamat. Makanya yang bahas sila doko-doko tinu siaro dan Andre deh. Iya, bapure ko doko uti tu. Hei kamu no iko. Masuk ka. Bos. Tadi polisi. Kapay. Kan may bunasa. Weh, nakelo si Kero toloy. Ya lau deh, bawang wala itu doko-doko tinu. Bisa ngi makabalo kak lo kakoy ko. Okey. Lalu. Kero. Jama-jama no. Nah, siapa ngapanya? Idin rin ang kumilan eh. Malanya bos. Oh, agar bos. Woi, berani bos. Garap. Ketembak bos. Mesti. Dulu bos. Masih dalam tu. Pak. Kenapa sih bos? Aman nih. Aman nih, Kak. Oh yeah. Ada.